Right, na kurubage kunekia maugo wero CBO ne indientere chia mutione ivedere tubakia mukaira ite 50 kuma kiremzie wanjia mwendali yorewedire ne india gita na mbere kuye kai kundi na jira mwanya nkuru kinende aleweta kuina bata yo karia kongelo ntere ya buradan kan mwadi automanyedia Gikundi kia gweru CBO kira kina memba nkurukia magana mana kuma nteresia mutine wodi ya njia bari na gikeno kinene kuma kiri MC wa Mwendali nyuma ya kugunekana tenti ite 50 na magwirane mangi kabumba araba mucokeretie nkatho na kuga bakamwika munangabano wa kaunti ya Meru area to tia esimiwa babainge baturikana tia tongeria babainge baturikana nonto batu erie tukaria gatwatianire bona gatwe Rwanda roro asini twicoka ciankatho no ntubwa mwesimiwa wetu Mwendali uturikana aba MC Mwendali nibo yapio no ntobo uturikana ndene ye kundi ke kia weru ya mama weru CBO na tent irasi atutethia ndene ye kundi na itethia kinya community eto ndene ye kundi si improve our table banking Mwendali namenyithite gikundi giki ntwitare kuraya ukego bakigunekana mburi cieria ho muntu na mirandi yengi nkuthokire CBO mwanya ndeni ya wondi ya njia tuna project cia kwaya na mburi na tukwaraniria na tungeria ba ndaberenya gikundi gitu akisupport na mburi dairy goats hali nkuruki na ugite rutero barabara hatitigite antu banjia nyuma rutero rwa kithomo kinyaru araithite na metho me mairi araugite nya rutero ro karia hukegwe karia antu banjia gutigira batiko nyamaru injogwiri kuthongira mendani yao kagita hamwe na okanda na maitha maro kwego bakiya ng'ombe ntere ino antu betu ng'ombe ile ya kuritwa micie thai na antu betu batikuria micie so ni appeal to make no ntu Kenya ni imwe na ngwe thirikari no karia maisha ya antu na into byantu antu betu bakia kwethwa maskini ndi mutongeria ndi signed na antu betu na ndi barwire a compensation ya antu betu baraba umiite no monka ba compensated so winde MCO njia nkabanga antu banjia no te mwambo kumanjia ringi kintu kingi mbwe thirikari yetu county tongera tu ngavana mutumane kurikangwe iturambirie program ya kwenja barabara yoro iturare ara mutine tukumera mpitha twanja barabara uturantu itwa with grinding imbe tena program ya connect antu betu na ndui ndi na tank pia area ndi na pipes na kwa kithima tu yito kudura choroi na kia limoro na kia mutorone nkiripotera Weru TV ndentere cia mutine wondi ya njia gicigo mbunge kia Gembe Central mbita wa Duncan Mwathi.